wanga shane ga ila fo nisanze muro kundorwawe wambereye ubu rukiro gawe umagije ndikumwe dunia inayumba kama dunia tulimo inayumba kama mlevi dunia. Okay, inua sauti tugonge mbingu. Dunia tulima inayumba iya kama mlevi dunia iya. Dunia tulima inayumba yumba kama mlevi dunia hii. Dunia tulima inayumba yumba kama mlevi dunia hii. Haleluya, haleluya. Turashimira umushumba madame we n'abana n'abapasteri bose mukorana n'abadamu banyu. Komera Imana amashi. Amen. Turashimira abagize inzego z'iri torero mwese n'abakristo, Imana ibahe umugisha. Amen. Komera Imana amashi. Turashimira abakozi b'Imana bari aha mwese mu nzego zanyu mukoreramo, ari urwego rwa mutualite no kumazamuka mu matorero no mu miryango. Hariho wa president b'imiryango barahari, hari wa president b'abanyabyinshi b'abasegege nuko barahari. Abo nabo ni abantu bakomeye cyane. Nimugire muri sikia muzamuvu ko ndi watata ulia wazazi nao filio watoto ulia wazazi nao filio. Murashari muri korali nimuzamura ibiganza sema hey hey. Ndashaka uyu munsi dusezerane kandi koga narangije kubashimira kandi biri nkidamu ndanabwiriza umwanya mutoya nimara mbasengere nimara ndirimbe
nimba naje kuryama ejo nzaje mu bikorwa nimugere muke ejo nzaba ndi kuri TV ngiye gutanga ijambo ry'Imana hanyuma n'indirimbo zanje zishire kuri televiziyo y'abavuga butumwa hano muri Nairobi. Umaze kubimenya wagize gute wakoze sindi umuntu wo kureba hano ndi wo kureba kure nimugere muke. Hanyuma abatanzi mwese nitwa Matayo nta mahizi Muhoza ndi umugabo Imana yagiriye neza afite umudamu umwe n'abana 7 ntako Imana itakoze ibirenzeho. Yesu twese yaturinze tukaba turi bazima ariko mfite ibyishimo byinshi ubu mfite umukwe. Atukuzwe Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida ukipatwa na shida iya elekea Yesu. Ukipatwa na shida iya elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Makofi. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Muzaje mba training igisirimba izindi namwe mu training ariko ndazo mu training ari sebeni dijuru na Matayo ni tayari ari korari ndazihimba nganapanga n'amajwi yose kwarani nimugere muri uri yaranze cyane. Reka twishyire muri topic turacyari ahandi mu gitondo twaganire kuri topic ivuga ngo murinzi we hangana n'ibibazo. Mulinzi ya topic y'ikigiterane ubu ndimo ndatira conclusion. Turasoma ibindi bitabo turongeraho kimwe. Byakozwe n'intumwa 16 25 narangiza kandi byakozwe n'intumwa ahandi twasomye kuko sinahavuze naho ngiye guhera kuri Pawulo ndamukundiye umugabo sinogera ndahavuze ningaho mbajanye nk'ideni ndakurahiri amen nabonye mukecuru bari Imana ishimwe cyane. Hari umugabo wavuze ngo atanze ituro ariko ngo ibintu 7 bya Sadoki ngo mbivuge uraza kunsanga mu icumbi mbiguhe. Amen. Byiza n'umunyeshuri mwiza ushaka gusigarana ubutunzi bwa teacher. Hari umuhungu wo kuri Goma yagaza yandika amatopike ya ba Munongo n'abandi umunsi umwe aje Australia yigeze abana umushemasi amaze gushika ko mushiki wiwe ikanisa umuzungu yarayoboye n'iryo mushiki we sengeragamo ngo amare kuhagera umuzungu agira akazi kenshi abaza abakristo ngo se nta muntu wo muvuga butumwa hano buriya umuntu w'amanyama ni mwiza muzavuke mwese mu muryango ndi mukabibizeze hazabemo abantu w'amanyama uwo mudamu yamavuga ngo afite umuvuga butumwa ukomeye kandi ngo avuye muri Kongo arahanga ati nindati nguri babaramuzanye akubita muri topic imwe zazindi yagaza yandika atigeze nategura. Muzungu ahita avuga kuva uyu munsi ubaye revera urusengero jewe nije mu mishinga aho uzakirira ndi wo hamenye. Tusoma amagambo y'Imana ikaze gusoma. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga. Wakaomba baririmbira Imana. Sukuma injili. Umuriro. Imbohe zirabyumva. Wafungwa wakasikia. Uwo mwanya saa hiyo habaho igishitsi cyinshi. Kukawa tetemeko kubwa. Imfatiro z'inzu mpaka milango ya nyumba ziranyeganyega. Sukuma injili.
inzugi zose milango yote zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Jakozwe n'intumwa 28 ugeze ku 11. Sinogera ndahasoma gira nama ninjira mu ijambo nukuri kose. Ayiwe data we, Imana ishimwe ko yabazanye, narimba kumbuye. Soma. Dusome mu izina rya Yesu. Hariho amatabaza menshi mu cyumba cyo hejuru, katika gorofani aho twari duteraniye. Hapo tulikuwa na mkutano. Umusore witwaga Utuko, kulikuwa kijana ambaye anaitwa Utuko, yari yicaye mu idirisha, alikuwa kiketi dirishani arasinzira cyane. naye akasinzia mno. Nuko Paulo akomeza kuganira amagambo menshi, akaendelea kubashiri maneno mengi ya Mungu. Biratinda naye ikakao. Utuko arahunyiza, Tuko akaingia usingizini, ava mu cyumba cyo hejuru, akatoka kwa gorofani ya juu sana, aragwa. sukuma Basanga amaze gupfa. Yego Baramuterura, amaze kugera gute? Amaze gupfa. Erega n'ibyapfuye bigomba kuzuka. Iyo wabaye umurinzi ugomba gukubita iki? Guhangana n'ibibazo. So murangize da. Paulo aramanuka, amwubama hejuru, amubarara hejuru, aramuhobera, akamukumbatia ati, sikia, mwiboroga kuko ubugingo bwe mureko kula sendulu mukubo ubugumana bwage bumurimo. Amen. Amen. Icara. Ndamukiriza umuntu mwicaranye, umubwire ngo mu buzima bwawe ukomeze uri umurinzi. Nico gituma zacanga ushima. Nimusamure, nimuvuga ngo haleluya, haleluya, haleluya. Igice cya 16 kirimo amagambo akomeye, ndashaka kuvugamo amagambo 3. Nimuheze Imana icubahiro, nimuvuga ngo haleluya. Ijambo rya mbere kirimo umudamu witwa Lydia wa Tuatila, utigeze usinzira mu buzima bwiwe. Yakoraga ibintu bibiri. Icya mbere ngo yakundaga amasengesho, icya kabiri ngo yari umucuruzi ucuruza imyenda yambaraga abami y'imihengeri. Reka nkubwire, mu buzima bwawe bwose tukabura icyo ukora. Arangije gukora icyo gikorwa 16 murongo wa 13 ngo kulikuwa wanawake wengi, lakini katika wanawake wengi hapakufunuliwa mwanamke mwingine isipokuwa tu Lydia. Nubjara abakobwa 5 n'abahungu 5, tukagire n'umuntu n'umuzareka kugira ishurirwa. Kudashurirwa n'indwara iruta sida. Kanisani wengi wasemwa ni wa Kristo, matendo mwenendo yayajagiza. Wasiri wasema hivi siani na mtu, Mungu mtakatifu apenda watakatifu. Tengeneza maisha yako ndugu, mbinguni kichafu akiendi. Paulo na Sila ngo binjira Tuatira, bamaze kuhagera ngo bahura n'umudamu giriyereko. Nugira kanisa rikagira abadamu biyereko. Ndakurahiri habe no muri ministere ya Yesu abadamu babaye ba advanced. Nimugira muri muzamuri biganza. Sema hey hey. Abagabo twigeze guhunga ku rugamba gutya, barangiza umuntu asubira ku murimo we. Petero yamamanuka aja kunshundura, ariko abadamu Yesari baravuga ngo ko ya eya ikiba kibi. Reka nkubwire, umuntu usuzugura abadamu dufite ubwenge bwo gutekereza neza. Nimusamure, nimuvuga ngo haleluya, haleluya, haleluya. Abadamu ni elema kubwa sana, ibyo mubyumve cyane. Ndazamutse mu ijambo, abandi bose ndibayishurirwa, ariko Lydia agira ati arayishurirwa. Munda mukirize umubwire ngo tunga guhishurirwa, tunga guhishurirwa. Muzahura uraho mzee wangu mchungaji, karibu sana mzee.
baba yangu wa imani we, nakuheshima kabisa. Heshima ni zako mzee. Mwenera umatenga ijuru n'amatayo turahanga kwa kima. Nimusamure ibiganza girakomeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Langa langa la 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 la. Hai prepare la forume newa. Lydia ngo yama bakwega ngo abinjiza mu wiwe. Naho Paulo umutima wiwe ko haravibura amasengesho. Bari babuze aho bataramira, bari babuze aho bakorera icyitwa igitaro. Umudamu yiyerekwa uzi gupasua inzira hatari inzira, utunze guhishurirwa. Ni muhishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. N'abazabakomoka mu bashurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Kudahishirwa ni biragatsindwa. Nabwiye abana banje bose uzananirwa na pedagogy, ntakananirwa n'imirimo y'amaboko. Giruki. Amen. Amen. Uragera ngo bose bashobora pedagogy se? Hoya yindi bishoboka. Bamwe n'abatayeri, habe nuko hano umutayeri hano abayeho neza. Ndabeshe. Ramutso mwicara mubwire ngo buri murimo uzana igisubizo. Usibye uburozi n'uwo guhombesha gusa. Uragatsindwa. N'uburayi pepa kusa. Ariko indi mirimo yose dukoresha ni muzamuri ibiganza girakomeza. Nimuvuga ngo haleluya, Haleluya, haleluya. barabakira ngorangije kubakira ngo Paulo ngo akora igitaramo ngo gakiza karamanuka kuri Lydia neza ngorangize ngo numubatiza uraba. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo igitaramo ndicahekera aho ngaho ngo cyama gikomeza ngo Lydia aba umutera nkungu ukomeye. Muze karibu sana. Yesu alisema mimi ndimi njia na kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Baba, Baba Mungu tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia. Sema inzira ya Paulo yari iki givuga butumwa. Ariko ibyo kurya byari biturutse kwande kwa Lydia. Ushobora kuvuga ubutumwa ariko support igatuka ku bana. Nta urangiza byose. Ushobora iki unagashobora iki. Twese tugakorera muri televiziyo y'igikorwa cy'Imana. Baba Mungu tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia. Kaya tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia. Musamure tange haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ijambo riri muri inde riri muri Paulo. Ariko mutera nkunga ninde? Ni Lydia. Woba Lydia. Wo muri rusengero. Woba Lydia umuryango. Atekisi labana. No. Ngoro betata. Ariko kuri parole gutya. Lydia kama yishara. Paulo agahaguruka. Kubaragwaye. Paulo agahaguruka. Lydia kama avuga ngo jewe gusa. Ayi. Baba Mungu tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia hii. Tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia hii. Ngiye gutanga haleluya mvuge isura 17 mbabwira ibintu Paulo yakoze. Nimba aramanuka kuri 20 inze gusohereza hariya mu mbohe. Nindangiza mbasengere nimara kubasengera uja mu kazi yamakajamo uja kuryama ryame tuzahure kandi mukindi gitera. Ramutse uwo mwicaranye umubwire ngo hari igisubizo cyawe. Igisubizo cyawe. Sema haleluya. Haleluya, haleluya. Barangishe usomye ngambo yima ngo muri iyo sura ngo ahura n'umukobwa ya 16 ngo ari ufite abadayimoni
nkubwire igisubizo cyawe ntushobora kukikemurira ariko haracyari ba Pawulo vuga ngo baracyariho ungali chombo ndanezerewe muzi ko nezerewe kandi neretswe hari umuntu neretswe ariko sivuga ibyiwe kuko nyine biri muri revuye kuganira nawe gusa ni muhesi Imana icubahiro haleluya Haleluya, haleluya. Kima. asa Aile pro. Venigae la Marie. tisilales Kinani mwause niganga Luanga Shaula. wera afite abadayimoni bo gusakuza hari bamwe babucece twagiraga umusazi umwe iri karere yagazazye mu muhana wose yagera mu bijanda akaryamo yagera kwa Musa akarya yagera mu magaje akamafungo yagera mu bivumu akarya kuri Nyagisozi agafunga umusazi umwe yitwaga Jean Pierre wo mu bwoko bw'ababembe yavaga ikarere bari baramuroza abadayimoni bo kurya hari abandi badayimoni babaho gusaba gusakuza bakamabasakuriza abantu abo badayimoni nabo barahaba hari n'abandi muzamusenga ibimeme gusa bigasaba abagabo bazi guhudumia bakabaza Mungu ni nini habari gani katika mgonjwa huu liza fer piski telecom ni nini Mungu tubure nyasi ya mbinguni Imani kababwira ngo kwenye chemichemi walimwanga vitu fulani nende mufanye hivi na hivi mwamara gushika ikababwira ngo mukubite nkishika zitatu mwamukubita zitatu umutipa kamavuga vuga ngo hari ibintu bihaye bibohoko bunyine nimukomere Imana amashimeshe cyane Haleluya, haleluya. Baba Mungu tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza njia. Baba ya tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza njia. ya baba ya baba tengeneza Baba Mungu tengeneza urusaku gusa uzuma kurutegera ni wumva urusaku rudafite impact na connection ijuru uzwa muri ushahakirikana Pawulo ngo atege yumva urusaku ruri muri uyu mwana w'umukobwa n'urwo abazimu rwarahindukirana aravuga ngo yeko ya Eva ndabisenya kwa sababu mimi ni mulinzi warangize ngo yamamuhudumia ngo arangeje ko muhudumia amapepa barashakuje aravuze ngo uyu aba bantu bari mu imbaraga wenyine amapepo yamavuga ngo bari mu imbaraga y'Uwiteka Imana data isumba byose biba biramenyekana naho ngo hariho abantu bamufitiyeho inyungu reka nkubwire kora ibishawe ureke gukoresha abandi bantu ngo babe inyungu zijanye n'abadayimoni Retire mambo asiteki sila Bolo na magambo Mungu Mumvishe uyu mugoroba hamanutse gahunda yo gukora amayitaje kandi ibi bintu nari navuze ngo simbikora ariko byagize uburemere Sipi papa ilonda sawa warangize ngo amakuru aramenyekana ntiyazagura icyo uzakora cyose cyaba cyiza kizamenyekana nikiba kibi kizamenyekana haba ikintu cyitwa imibare 40 jours iminsi 40 igeze cyaba cyiza kiramenyekana cyaba kibi kiramenyekana gusa amahirwe n'ukuntu guhanuriye umunsi kora ibyiza bimenyekana kora ibyiza bikorerwe publicity kora ibyiza bigira imbaraga kora ibyiza bizana umusaruro kora ibyiza bivuga utagihari kora ibyiza bivuga no ku bana bawe kora ibyiza bivuga no ku babucura kora ibyiza bivuga ku buzukuru kora ibyiza ibyiza gusa hari umuntu turi kumazamura ikiganza Keno ilongera nimukomere Imana amashimeshe cyane Kane vailere mefo sikse yawe tizagaragara utarajanwa hakomeye ngo hakorera ibikomeye aka kitu ni katamu sana ukuri kwa Mungu hija bwene hinunu
hikiri kisomeza sikise yawe tizagaragara utajanwa hakomeye ngo uhakorere ibikomeye. Iyi ni kufura iruta ya ba Mercy, niyo baza bayikubita ikamigenda no mu ipoto ti kabirinji. Iri jambo rimanutse n'ubutunzi kuri wewe ku muntu ufite amatwi yo kumva. Reka nditangire haleluya. Nimwese mari cyuhe haleluya haleluya haleluya. Ikiza gifasha uwo muntu kugira ngo wageze akomeye ukora ibikomeye nukudacecekana ibikuri mu ijuru ryagushize. Uri umurinzi reka gucecekana iby'ijuru ryagushize. Uwe ni murinzi. Babwira amakuru y'ubuhamya bw'iminoti 2. Amen. Ayimidiwe zamu. Komera Imana amashi. Haleluya. Ngiye kwambuka i Burundi. Nambukiye kuri sepase ya 3 jours. Kamwe ka 3 jours. Kakane. Bampa imisi ngahe? 3. Mara amezi 10 nangahe? 12. Nimumva icyabaye. Baba Mungu tengeneza njia we. Baba Mungu tengeneza njia. Data we. Konda sezerana n'abakristo. Mbabarira nasize itorero ryo mu rugo n'iryo nyoboye. Kora akazi vidura ibyo narisigaranye ibindi bisigaye bijane hariya. Ayi umuriro ratsere kurukima. Ubwo buhamya nuko. Ndagiye ni Makamba. Nguwo ni Kayanza. Nguwo mu rugombo cy'ibitoke. Nguwo mu nkambi yabaga yo mu Kishime. 3 jours n'amezi 12. Tumumva ko nabaye umusazi. Umusazi wuzuye. Ariko nimumva ndamanuka ijuru rirambwira ngo uje gusengera ku mupaka wa Kagitumba. Usengera n'igihugu cy'u Rwanda. Ngenda niyo kaka 3 jours kuri ruwa. Ngongera ku Barundi. Ugiye gasha. Nari maze kumenya Karundi gatoya. Ni ngaha imbere gatonyisha. Ndiko ndagaruka ngaha. Bandanya. Ngera no kuri ruwa kuri frontiere ya bene datariya Abanyarwanda. Bazakubaza ibibazo. Ariko data yabagiriye neza. Bazi gukora akazi. Tibagira mu ndege nki. Kandi nabo bazasuzugura. Habe nakana kuruhinja. Bazama akabaza. Bite byawe. Nimumvaga mbabwira makuru. Imana niyo yagutumye neza. Nimuzamure muti. Haleluya 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 haleluya. Nari ndara abivuga. Bigende kuri social media ntabwo ari bibi ni byise. Barambwira ngo uzana ibyangombwa. Ndabwira ngo ibyangombwa ni iki? Kontazi ibyangombwa. Baramaze urumuke nandi niko mukongomani. Leta carte. Mbereka carte pour toi. Resepase ya 3 jours. Ni pendo na Biblia. Ndababwira ngo kama ni byangombwa joy. Warumumbaza ya maseka. Ansengiriza uwawe. Namubwira ngo ayo niyo makuru Imana yantumye mu gihugu cyane kujya kugisengera mvuye mu bibogobogo. None ga Imana yambwiye ngo uje gusengera igihugu cy'u Rwanda muteze imbere. Bama bavuga nabonye ngo hewe ngo mureka gende. Atambuka. Rese passe ya 3 jours. Amezi 18. Na Imana igiye gutabara umukobwa witwa Joyce wo mu Mutara. Nimugire muke. Haleluya! 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 Yarageze ko mu myaka 40 kanibiri. Cyangwa ni 3. Yarakuze no mu gahanga kiwe. Warakareba Joyce ukabona gahanga gatangiye kukugira kibintu bijanye n'utuntu nyine kutumuntu ukuze. Yame nawe Imana igutabara uyu mugoroba wonone. Iba muri kire mu izina rya Yesu. Imana ibatabare. Itumye umurunzi hano ko tuwapasa ibintu navuze ngo nimushaka kubaka nawe Imana igirite igutabara mu izina rya Yesu. Reka dutange haleluya. Gira mvuge Joyce gatoya ngaruke kuri topic. Ni muheze Imana cyuhiro. Haleluya 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 haleluya. Kima. Hai. Prine vai longila. Nawe sinzi yugezemo.
ariko ndaguhanuriye umugoroba, nimba uri umukobwa genda wubake ubu nyine mwizi tungure kandi uvuye ku butunzi bw'iki. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Tengeneza mambo baba. Imani nini Lwanga? Tengeneza baba mama. Pasua vipambazi vitoke. Pasua katika jina. Saidia watoto wetu waolewe. Eno nini Lwanga shongi landa. Usana seba twashobora seba. Rumuhungu we. Izi mbaraga agenda muri Amerika vuba ihute. Nimuvuge ngo agende mu izina rya Yesu. Nagende mu izina rya Yesu. Uzitambika imbere yiwe azapfe vuba. Mu izina rya Yesu. Azapfe vuba. Nimusamure dutange haleluya kumuherekeza. Haleluya, 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 haleluya. Ngo bwira Joyce iminsi yo kuba wenyine irarangiye, agiye kubona umugabo. Tukira aho ngaho ijuru ngo rya Maritabara hamamanuka umuhungu w'umukonyine w'inzobe w'umusatsi w'irende, yamamubwira nta gahunda nishi mfite, jewe naragukunze kandi zifite gutinda hano, uzambera umugore. Nashitsere ku Imana, ndahanuye umuntu wese ushaka kubaka, Imana nibatungure mu izina rya Yesu mubake. Ikomera amashyi abamaze kubaka sura barebaho. Haleluya. Nabandi ko muranga kuyakoma mufite babyara abantu batarubaka, mukagira n'abasengeneza abantu mwarangiza ijuru ko rirakora ibitanga kudashurirwa n'igitanga. Reka tange haleluya za musahada zirindwi zitabare bashiki bacu, nimuzamure ibiganza. Haleluya, 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 haleluya. Zama laissez passer à 3 jours kuva mu bibago ifatira buvira naho Joyce agiye kugera gute, agiye kubona umugabo. Aye nawe sinzi bikugoye uko ijuru ryatuzanye hano, umve kubwira nimuzamurugire uke ukuzamuye ikiganza ariko Imana igutunga urutoke. Hari umuntu wakomera Imana amashimeshe. Haleluya, haleluya. Nigaze kubwiriza Bugande ikampara mu rusengero twari twarafunguye, witwa Shelter wari bishop n'ubu niwe ni Ruhumuza, niwe bishop w'abasita batendere, nanje nari vice wiwe muriro w'Imana. Navuze nabi se? Ni umusita w'umutendere kandi kwa rutambwe neza indani. Bandu tuvukana sari kibazo. Tengeneza mambo Kima ngo turangize. Imana iratubwira ngo dukore igiterane, tugikora ahantu hitwa Ngoma mu Ndara, ugeze ahantu hitwa Ruweru kagenda Ngoma, dukora igiterane. Imana iratubwira ngo murashaka kubaka ikarisa, atingiye kubaheza ibisubizo. Turagenda dukora igiterane kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, baduhinka 18. Nabonye imbaraga z'Imana ziba mu bintu bibiri, kumva no kwizera. Amen, amen. Sindasiga Paulo ndacamuriho, ibi bizanywe n'ubuhamya kugira ngo dukomeze abantu bamwe hano bamaze gucika intege. Uyu mugoroba nawe Imana igusetse, Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana ikuzamure, Imana igucira inzira. Ndabiza aho ugeze sipasi, nimba ari ni muri ambasade nibabura amahoro iriya baguhamagare vuba. Nushaka ugende utaguze imyenda, nimugende mu izina rya Yesu, isi yose yuzuye. Haleluya, haleluya. Mugende ayo mufite sinima ke shaka muzagende, niba shaka guhamagara ufite sandali genda nayo, ubjizeye uzagende banzure kesende ngo turangize. Umudamu umwe yamaze aratubwira ngo mfite ikibazo, none ubwo Imana yakoze ibitangaza ni musengere subizwe. Mfite abakobwa banje 6 bose ntibarashaka. Reba gabo bakobwa amazuba izuba ryo mu rututu. Hari umuntu uzubona ukavuga ngo se yaciye mu ruhe ruganda we rwo kurema, hakaba n'umuntu ubona
kavuga ati ko nyine mu mvugo z'abantu zinaha badafite muri service y'ijuru tukama tuvuga kwa kundi tuvuga ariko ngureba abantu kundu babuze igisubizo kandi ari beza kandi barize bose makerere babuze igisubizo twamadutara utwirikize gutya Imana iratubwira ngo bashinze igiheko neza mu mujyi wa Kampala kugira ngo ntiyakagira umuhungu numwe uzoza barunguruka nazoza bageraho nibavugana yamagenda ase n'umuntu birukanye sinzi ikibazo ufite tujya gutanga haleluya 3 muhaguruke tuzitanga dushigikira abantu bafite intambara z'ibibazo ntomenya nawe utazi nimuhaguruke Baba Mungu tengeneza njia Baba Mungu tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza njia Baba tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza nimusamburi bikaza mfanye haleluya 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 hano basi Reka kubigira mutegeka hari ibintu babisenyuka. Haleluya. Tuko katika huduma ya operation hapa. Haleluya haleluya. Haleluya. Turekera hano hepfo. N'abanyakenya batabarwe. N'abasudani batabarwe. N'abahinde batabarwe. Ibintu biriduke mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Turekera hano. Baba Mungu tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia ya. Haleluya Baba tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza. Sema yawe. Sema Sema haleluya. Haleluya. Sema Fatuwa muhagararanye umumbwire ngo icara akazi kari kwa mata. Icara. Haleluya. Haleluya. Andila lenge. Keno. Paulo muki mugobo munani mu nzu y'imbo ndagarutse kwa Paulo narudi kwa Paulo ndiyaranga ya sinijyane navuze kurangara ko ari bibi umurinzi atagomba kugira gute kurwana indwara yo kurangara agatsendwa amata sindanga kinyejana sinuranga ayo data we nimwicare ababyeyi bacu nimwicare gira mwumve ijambo ry'Imana itangaza kirabaye imbere zo kutubonanye none gosubira kubona nda kandi muri Amerika ukubamwe ko turasezerana ejo tuza kubitana ngo wa munsi twari kumwe nawe gutya ngo wabwiriza ijambo rivuga ngo murinze basenyagura ibibazo ngo nari mpari wa munsi ngo mu bantu baje naje namaze ngo wapfuye kuva ahandi mama bampamagara nibabahamagare mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Ngashikemo mufurero arinze neza yeyo ngo nibarikiza ishuri kwa Paulo na Sila yako mukishweko barikizi mwivuga Mungu wa higulu nugera hakomeye uzakora ibikomeye niba kujana hakomeye uzahakorera ibikomeye bana bashweka amagulu nyamabako bana babika yaho mwibanda batahuluke gira bagende yako batari barabagiriye habe n'abamazi imisi baragatiye ibyabo kuva uyu munsi wanene ndabisenye kubw'izina rya Yesu Kristo warenije umuntu Nibasindwe mu izina rya Yesu. ikisomeza cyo bakakola yaho mukishweko barikizi mwivuga Mungu wa umuri urase n'ukukima ndabukiriza umuntu mubwire ngo akiri igisubizo cyawe Akiri igisubizo cyawe. chukua jibu lako merci na lebanda ilari zari masisha ni gamble elwa. Rédaction de visa La kasi kolome Shangua. banali zala kota Kenanibre ne visa na masite fo Hilarieri ne jijema. ngolole tasiba Mwanganda shamba. kairi nasifo Hino nime nango. kanizini baidasika Sinivaizeni pre. Omesiti pase Kilambre ne Rédaction visa. de visa Tanduwa kugira tandaiwa. abashitsi Kelonga. bazaba baturutse hanze ya Amerika kandi bazaza bafite support ariko bazazana nawe ntaco bazamubwira bazakivuga bageze hano andika birabaye
ni nini ndani ya osta Aile na sinari daiza la Kilwaride nini misi aile. kasode kasi Sinambre ne visa azabari mwede mu mugabo n'umugore Aho. n'umwana wabo yandika bya ukuri kwa Mungu byebyo byaba jimizini mastika Aili pray. Vinganda. icyo bazakora ntimukavuga amagambo menshi muzahite mushima Imana mukora amasengesho y'imisi 3 yo gushima Imana muri ayo masengesho ndi Uwiteka nzababwira yandi magambo bikurikiranye no kundi torero bizagenda koko kunyazi yanisha baba Mungu tengeye neza njia ye Baba Mungu tengeneza njia ye. tengeye neza njia ye Baba Mungu habari tengeneza njia ye. habari kutoka mbinguni Kila aize luanga shani gaila fo. Metati. mubagukomokamo umwe azaba umuyobozi muba ministre muri Kongo ubishandike izo habari uziyandike kandi muri shoge hazaba hari amahoro yo gukoraho gutya hazaba hari amahoro abazungu bazakoramo imishinga ikomeye mtoto wako atafanya kazi na hao wajama tena atakuwa na hekima za juu hizo ni habari za mbinguni Heno na nino nganda. Reste Pima. kuko bari bageze hakomeye ntabwo ari imvugo zabo zihabakura ahubwo ikijuru ryabashizemo bahita bagishira ku mugaragaro gusa nubwo nababwiye ngo bwira mugenzi wawe none iki ni igitangaza umumbwirire uzi ko uri umukire mu bwami bw'Imana koresha ibyawe hakiri kare winjire mu bisubizo byawe ibsanje kibiza biceceka twagaza tuvi Kampala twigaza kwinjira mu ishuri jewe na Marehemu Kabuye na Reverend Gentille na Paulo Evangeliste Paulo na Bishop Karege twinjira mu ishuri kandi Imana ifasha abega umugabo witwa Kega wabega ni wagasturihira na rasyo byose twamatwika ngo tuje ko gusingira ngishogereza kitangiye kukuza baratubwira ngo igitaramo n'ukuru kw'Imana ngo alarume kiramanuka ibujumbura twamatuyeme twatureka amashuri karataga ariko izanigaya je wari wabonye igisubizo ndariwa njya kubusa nama nikonera ibijumbura bitaraza nza mbitekereza kavuga ngo ibahatindi ariko Imana imuhumugisha abega Imana imuhumugisha no kuri kw'Imana sinakuvuze na wundi munsi abandi bazakuvuga twako abantu bagira inyenda muvano n'ibitekerezo byo hasi namunda mukibwira ngo rekishari yarabikoze Niba rekishari mu izina rya Yesu. Paulo Nasile Paulo mwanaume Paulo Nasile akasema hapa pasinzie mwanaume ni lazima mimi ni mlinzi nipasue vitu hapa sikia hii ni wakati ya kupasua vitu ambavyo vilikatala kupasuliwa hii ni wakati wa kupasua miamba ambayo imekataa kupasuliwa hii ni wakati wa kukokota baraka zako zikufikia pamoja na kizazi chako hii ni wakati ambayo haiko ya kusinzia ni wakati wa kuweka dondoza na salio yako kusudi Mungu aache kukuchekesha kuna mtu ananisikia inue mikono yake chapia Mungu makofi Haleluya haleluya. ngo barasenga bararirimba abadafitiye yerekwa abandi ba prisonnier ngo bamakomeza kubumva gusa wowe chapa kazi baza bakomeza bavuga umunsi nahimbye indirimbo nari kumwe n'undi mugabo mwene wacu simuvuga izina yamubwira ngo ariko izi ndirimbo nguza wiru guhimba baraho zizakugeza kubukwe bwa pendeza umuhungu mwene uheresha $600 yitwa Museveni wacu wabahiga gutya $500 pima n'abafite bene wacu babahiga benshi cyane bakora n'indi mirimo data wo mwisho agira urusharo wabyaye Museveni magana ye amaze kumva indirimbo ivuga ngo
Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yako Ana. Ati indirimbo iranejeje ziba ziramanutse. Icyo ufite icyo kizagutungisha. Numenya kugikora mu gihe cyawe. Aho uzatabwa hakomeye uzahakurwa n'ikimana yagushizemo. Nimugere muri Nabasize cyangwa turi kumwe neza. Nimuzamure bikaza. Haleluya haleluya haleluya. Tatanelele hai reka dusenye ibintu tubamamilime keilo nananwanga. Iyo twashaka gukora ametaje muri Kongo hari indirimbo twakaza turimo tafuta yona baba ndani ya maji. Iyo tukaze kuri zo ndirimbo mama yashitse kuri kwima Ndani ya maji. la 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 tafuta yona baba ndani ya maji ya tafuta yona baba dutira tari hano ariko nyine wa Simiyoni Imana izamwe kurama nabiwe bose n'umugabo itaxkira nimusambure bikazagira komese. Haleluya haleluya. nimumve rero hari umuzamu bashiraho iki barababoha bongeraho iki hamagufuri ifunguzo zifite nde umuzamu. Tekereza ifunguzo z'umuzamu ni uzifite n'amagufuri ari ku miryango nabo bababoshe ariko nibashake bakubohe nibashake basakuze batarabohakana nibaraboha ibitekerezo. Umva umuriro umva ijambo n'ukuri kw'Imana n'ubutuzi nimuba nimureke gusinzira nimwongere mubyuke muri nibature iwacu ku rusengero tugira nibature uwa gatatu ni nibature tugatanga n'amaturo n'ikorari zikaririmba nkazibiri. Nabwiye abantu ngo sizarekana nibature kandi ningera Amerika ntibaho mu rusengero iwanje nzayikora n'abana banje nabo bazamaze gushaka nyine nabo nibatayikora iwabo birabareba naje zaba ndi ko ngwana n'ibyanje buri viri zagira gute rizipfukamira. mubwire ngo ibi birakureba Birakureba. urasinziriye shetani ndasinziriye Kweli. arangize mwizugi zonyine n'iminyururu ngo iribwirana hari ibintu bikuboshe ntibiza bipfa kuvaho gusa hatabaye igitaramo. Nimba byakunaniye hamagara ba Bishop Christophe hamagara ba Revera Maisha kuko ngotanga na kabido kamata ko fungura ibyo bintu kuko byarakunaniye bizakunaniye se akisera kurukima habe nayo maboko na watermelon wanano kwishuruza abandi biga gusuka mu mutwe we warananiwe kandi nduri kimuga warangiza ugatereka inzara zimaze kumera nkazazindi ku tori giceri umuntu kumura ngo tori giceri akagwera ngo cukwa iyo hela kandi ariziwe numva ibintu abantu bagezeho kandi Imana yakugize muzima abandi batayafite kubara ngo Mana womba amaboko burya nokora icyitwa ikinamba kazanoza n'imodoka kandi faranga zikinjira. Reka mabwire hano ndabwo ari mu kajembwe ndabwo ari kumutanuka hano ni wabo wabandi nutagira mu mutwe ngukoresha ibikurimo bazagupanga amazina uzasaba babiri ntuzasaba batatu witwa Muco ariko ntuzongera kuba Muco kuko ibyo Livana kupaza shetani kutamani wewe simama macho yako mbele watu wakumzana mbele simama kiumbe jipange sawa sawa. reka mbe kubitegereza turuzi uko musetse wari ufite ikibazo cya tension cyama gisohoka. Haleluya haleluya. Handas Heila. angele Kina. ibyo biraha ndawoga yundi kandi nuwo gishabukiraho ndavuga ngo si uyu mugabo ni gutuko no kuba yiwe byararangiye habe nabyo zo gukorera akazi. Amen amen. arasohoka umurinzi washizweho n'abantu narabivuze wa Musa yarafite urwego ariho ariko ubwo ba Paulo bari bafite dimension bariho. Reka nkubwire je ndi umukristo cyo ni kintu cyo kintu kikurimo reka kugisinzirana.
zamvuga mwacu cyane sinsakunda kuvuga abandi ariko wenda madame waje si umusenzi wanje nashatse ariko ashobora ibintu arabindusha nimugire muri gutekera abashitsi neza iwanje aza kubaza urumva urgiki naje akambwira ngo leta press ziza ati zana manzi koramo kandi cyagomba gukora yagomba kubura imbuto yagomba kubura inyama zokeje yagomba kubura n'amata ibyo bintu uko ari niba utazibikorera umugabo wawe ugende wihaniye umugabo maze imisi mudaseka reka Imana ibasubize mu izina rya Yesu nimukomere Imana amashyi menshi cyane nibasetse mu izina rya Yesu mungo wacekeshe ibyo byazanywe n'Imana nimugere muri nari mvuze tereka icyaka biragira iyo ndi mu ivuga butumwa akampamagara umuruho wanishe azayama kubita igitwenge ugahiturangira ako kanya cyangwa tatagira aho azambwira ngo dutange icyacumi buri gihe dutange icyacumi buri gihe ibyo bintu uko ari arabindusha naje akimukondera ariko uzi gufata abashitsi nabi bawe arabo hafi yarangisa wazusigara uhamagara abantu ukabwira ati nta mwanya dufite naho ndugerega ngo nibindi naho barakwebye munda mukirizo mugere ngo uzubafata ute cyo kiratambutse Paulo ngo asohoke gutya wamuriza aravuga ngo none abantu basohoke Paulo aramubwira ngo reka kwica usijiwe wanaume wangali hapa na watu wa gereza wote wangali ndani mlinzi fungula vitu ambavyo vinafunga watu sababu wewe ni mlinzi ne va somatiki sila emariti sipe nimwongera amashiku witeka Imana yo nayo witeka ati none ngirente naho gakiza kamanuka atekizwa nabawe kandi ubatizwa reka nkubwire haraho baguta naho hari igisubizo Joseph nimugera burya nimukomere Imana amashi konda tegura guhimba indirimbo hejuru ya Joseph ubu irimo konda himba konda igorora neza Joseph bene wabo bamwita amazina ariko ijuru rifite iryo ryamwise bene wabo baramugurisha ariko ndibagurisha ibyo Imana yamushizemo bene wabo bavuga amakuru y'ikinyoma ariko ijuru ryavuze amakuru y'impamo Bibiri irambwira ngo Joseph ngo arangije ngo agera kwa Potifari atangiye gukora umurimo ngo bamufata ku ngufu ayi ngeze mwanya kurangiza gramba sengera Bibiri irambwira ngo arangije gukora ico gikorwa ijuru ngo rirataba ibyarangije Joseph ni ibintu bitatu reka mbivuge icyambere no kumenya icyo afite ko kiruta ibyo bene wabo bakoze icyakabere nuko Joseph yarebye kure abona kuko imbere no hari igisubizo kuruta ibyo bahe bakora icyagatatu ngo arangize aravuga ngo icyo ngomba gukora ngomba kurinda ubuzima bwanje kugira ngo butangirika wari waburinda ureba kure ibi kurimo kure bikoresha ngo agere mu gitaramo muri preso ya matarama akoramo operation iki kurimo nikigera ahantu gikenewe kizakora akazi nimbura umunyamategeko kuri metere hano ushobora kudafite akazi hano ariko hari ahantu ugiye kugera umetere bwawe bugakora akazi ushobora kubura umudozi hano ndi bahe bagwa agaciro ariko nibaguta muri state ya Amerika uzabona abazungu uzabadodera hanyuma reka mbabwire hello ela saniga ngiye kubabwira iwacu mu bivumu bigeze kumbwira mu rusengero ngo mu rusengero barambwira ngo ntacuzageraho kandi abakristo abari suribana bonye gusana kijumuriro gahindi muri Kadesi ndi mu Minembwe ntacuzageraho matoya
muri abo bavuze ko ntacu uzageraho sigaye ngira gutya naje kubafasha. Ubu mfite ishuri sinangaje abandi, nafashe abantu bangirira neza n'abandi bangirira neza, ariko ubwoko bwa Nyamurenge Imana izabaye kurama cyane. Ndabivuga gasugutaka hoya jewe iwabo winga ni kure, umunsi nafushije bampaye inki 12 tizafa kuza gusa kintu kigifu. Umuntu ufite ibintu anafanya kazi umfe bakora ikindi gikorwa, ariko Imana nimuheze Imana icubaye, nimukomere Imana amashi. Haleluya, haleluya. Iryo shuri nafunguye ni nasari na P1 na mama abwira abahungu n'abakobwa babiri, abahungu babiri, umwe ni wa Benjamin Magunga, umuhungu wiwe aramba magara basta numvise ko afunga ishuri pera umwana akazi, namubwira ngo ntiyandika na lettre naza atangira. Amagara undi muhungu w'abarundi ndabwira ngo nurosha gwino ukore tuza tujya twese. Abandi bakobwa babiri, umwe n'umusizira undi n'umunyabyishi, nimuze namwe mukore. Murayagaye ko ndavuga nububaze ni bande baye bahakora nibo. Nurangiza urahugurishaye nimukora imishinga, bamwe bakora aha abandi bamanuka, abandi bacuruza ibitenge, abandi bikorere amashargeri, abandi baje bubaka ibitaro. Turabakire ukuri kanisa twaryubaka mu mezi 5 twitora, ariko kubera kudashurirwa dukomeza gukubita inyundo nubu nibibazo. Nukuvuga ngo ubu nigisha abana b'imfubyi 21 jewe je nyine kabarihira. Kubera iki hari undi mugabo nawe ari muri Amerika yarambwiye ngo ndashaka gukora ikintu kimwe, umbwira ikintu ugomba gukora. Ndamubwira ati mfite abana 21 tubafatikanye kubarihira, aza tanga $100 buri kwezi. Upfuye kutabona ibisubizo kubera ko utarayishurirwa, naho Imana irahari. Kuba utarapfuye vaho ngaho uri umurinzi. Sinababwiye ko ntarangije secondaire, sinababwiye nakitera kuri Imana. Sindi na D4 umuntu ukomeye. Nari ndarabivuga sindi D4 P. Ni muri secondaire nyine yandi yo hepfo namwe muzi. Gusa simbabwira ngo niri nahe. Ni muzamure. Haleluya. Hari umuntu wafashijwe akomera Imana amashimeshi. Tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Inua macho tazama, ana sasa tu usizihofue. Umugabo w'umunyangora yariko kumbwira ngo nigiye, ndamubwira gusa ngo ni muri Bibiliya. Naho niho nigiye, niho diplome yaje. Iyo yo narayize. Ndayifite. Abasi bibindi ukora. Kandi uri umuntu utari mu gihugu cyanyu, wobaho mu gihugu cyanyu kamutekano. Nambwite ambaye mu gihugu kubunyine. Nje umaze kubaka ibitaro ndi mu gihugu cy'abandi. Noba ngo mu bivumu bunyine umutekano kaba. Ariko nukuri Inumaze longela nganda mwanga enonga. Imana idusubize mu gihugu cyacu vuba kugira ngo dukore ibintu bikomeye. Komera Imana amashimeshi cyane. Mana we ubikore Yesu. Iwabandi ni iwabandi.
utegere n'uwo muziki utangire kubwira Imana ngo iki cyifuzo canje. Shimegailanda. Ushimwe Mana wabambiwe i Golgotha. Ushimwe Mana we wabambiwe i Golgotha. Kenanime nevise ewango. Ushimwe Mana Tatanga. wabambiwe i Golgotha. Ushimwe Mana we Kenonai longilanda enongila evase. wabambiwe. Ushimwe Mana ibikomeye bizagukura hakomeye bizarota bakomeye. Icyakuye Joseph hakomeye nuko byaba ngombwa kuko Farawo agomba kurota. Hariho ba Farawo bagiye kurota kugira ngo ibikomeye bikurimo bibone serivisi ukoreramo. Menya kwitwara neza, kwitwa impuzi si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukutagira icyo ukora. Dusubire amagambo y'Imana. Pawulo arimo bwiriza ngo yari amaze iminsi 7. Bibiliya irambwira ngo hari umudiyakoni, abantu benshi baravuga ngo yari umunebwe. Ntabwo yari umunebwe. Utuku yari umudiyakoni special kandi w'igihugu, umuhanga ukomeye cyane. 7 jours ntawe utoruha aha yakora akazi. Utuko ngo arangize ibitotsi biramurembya, ahita henanguka ava hejuru. Abantu batanga itangazo baravuga ngo yapfuye. Pawulo nk'umurinzi aravuga ngo papa sinziye muto, ngo aramanuka aravuga ngo uyu munsi ndaguhobera sha. Tekereza guhobera intumbi. Abandi basigaye mu gitaramo ko baravuga ngo yapfuye, naho muri Pawulo aravuga ngo hauja kufa bado. Shatse gutangira itangazo uyu munsi wa none. Ibyo abandi bavuga ko bidashoboka, muri wewe utangire kuvuga kuko bishoboka. Nimba waratangiye umushinga ukumva kuko utahaye ugenda neza, abandi bakakubwira ngo bivemo, reka babivemo, ariko iyereka ufite nturivemo. Umunsi natangiye guhimba indirimbo abantu barambwiye ngo ndacu uzageraho, ariko ubu nyine ndimo kubafasha. Nimaile forum Rwanda shana. Ye kubasengera. Ndarangije. Reve, ndarangije. Kandi turasezeranye cyumweru tuzaba turi muri weekend. Natangira kuwa 5 ku mushumba Rutebuka n'ijuru n'amatayi. Kuwa 2 kwa mushumba Joseph. Sinza amatorero niyo mpamvu navuze amazina yabo ko ni iry'Imana. Irindi yinga kwa mushumba zanu basiza mvuga mu izina ryiwe. Erari hano jo ni twari twicaranye. Nuwo mu siza muvuga mu izina ndamubaca. Nimugere muke. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Hallelujah. Ndamubaha. Mzee wiwe ni wadutoje ubutuma twese. Ndamubaha. Kuganda n'abatumiye. Hari izindi topic zizaba ziri hariya. Nazo Imana izakomeza kubagirira neza. Reka vuga aya magambo. Gira ndangize. Pawulo batangaje ko apfuye, warangiza arababwira ngo musifanye gasi. Uwo muvuga ko yapfuye ubuzima bwiwe buracyamurimo. Hari bipfuye kuva uyu munsi wa none. Ndatangaje ndavuze ngo nimba hari ibintu bya bitagenda neza, nimba hari ibintu bagati, nimba hari ibintu bafunze kubw'ijuru n'amatayo turahangaha, ndategetse kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, nibikemuke uve hano iki cyumweru ubone ibisubizo byawe. Uyu munsi wakire za message nziza, ibyari za message mbi zose zihagarare mu izina rya Yesu. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Hari umuntu urwaye haguruke musengere. Hari umuntu ushaka kuja Amerika haguruke musengere. Na Australia haguruke musengere. Hari umuntu ushaka kuba docteur haguruke musengere. Hari umuntu ushaka kuba pilote w'indege haguruke musengere. Hari umuntu ushaka kuba engineer haguruke musengere. Hari umuntu ushaka kuba umucamanza
haguruke musengere sinza ati ukugama mwahagurutse uragira ngo hari ibindi kandi Imana kuko kiravuga ntimugaraga ngo ni imikino mbingu ziko hapa munambaye neza muranasa neza muranake niyo mpamvu Imana igomba kubasubiza kuko mwaje materaniro nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda nitasimama kwenye munara nione lile atakalo nitasimama kwenye munara nione lile atakalo litenda haleluya nione lile atakalo litenda nione lile atakalo litenda haleluya nione lile atakalo litenda nione lile atakalo litenda haleluya nione lile atakalo litenda nione lile atakalo litenda aya nione lile atakalo litenda nione lile atakalo litenda haleluya nione lile atakalo litenda baba nione lile atakalo litenda haleluya nione lile atakalo litenda baba nione lile Nakasima haleluya nione lile atakalo litenda baba nione lile nione lile atakalo litenda ya nione lile atakalo litenda zamuri kiganza cyawe Mwami Yesu ndagushimiye Mana duhimbaje izina ryawe abera baba bahagurutse turi imbere y'izina ryawe baravuze ngo aho tuzagenda bwira abigisha kabakira neza ngo mukabona ko bakiriwe umugisha muzawureka hari aha Mwami Imana igihugu si icyabo amashuri tumaze gucamo ahantu batura inzira atari inzira kugira ngo abera risiti pasi kuva iyi saha ejo ni kuwa mbere imirimo izatangira muri za ambasade n'ahandi abantu nibahamagarwe watu waitwa haraka abarwayi bari muno nibakire abadafite abana nibakire zini masika na bandala kati timari destika ababonye za resheni babonye ibisubizo nini zani ya tesi bandole kongiri tandala abagize ibibazo by'intambara pepo y'inyatsi yateba basenye iyo misozi mw'izina rya Yesu Uwiteka Imana abazindutse bari mu byaro bagiye gukora bayiru barindireyo uko bagana mu modoka nuko bagaruka babona ukuboko kwabo ilariza forme etikisila kokshirama etizania Kristo etikisila kokshirama uvisa mw'izina rya Yesu Yesu Kristo w'i Nazareti reka uburinzi bwawe bugaragara